megutahaga maai ma mwako but itangi riu riakorwo mauma andu atatu ni mekuhuthagira generator iria meguikurukitie kuria thi. Generator iyo yathira maguta uria wi kuu arime-inire kuu wa maguta agira oka na harurukirio maguta ageria kwaririo maigwa ndararia niguo uyu aharurukire athia amoha uria wi iguru ri nigetha amugucie gukaya kuria kaire ri no kuga ugire woi turute iriera ni riathira uria nake iguru ri undu uria utaramenyeka mukandate watuika nake agwa ndaigua mbu mutumia ungi urugaga haha auga mbu auga ndirito ni agwa irima ni ndauma ihenya ndoka ndamuria niki anjira ni ndirito agwa irima handu mekurutaga maai ndathie ho twathie ho ri nitukorire anake angi mauma hweri umwe no wa bunda ino wi haha ucio ungi ndimuwi wega no ucio umwe no etagwo Kamau. Nituhotire correspond na tweka assessment ya septic twathie tuona twoka na indo cito cia open rescue techniques no ni da manage quality divmere yo ere but according to the eye witness marauga mere yume tatu no ni ndinona mwira wa gatatu ndawetha na ndaga fio but hopefully turahopa ikone kuma na mwira wa gatatu tukuheana 72 hours nero mwire ucio hote guka iguru but nitukumae hope netulioka kurora before those 72 hours